abusia Daddy Lumba nsɛm edisabi enkrofo bi suban ani esubi ewu mumu ababonten a abusia enya asɛm keto akora ni nan sɛ me no kasa sisi na abusia ene yetim legal wife for nsɛm a abusia omoka ede afa Otumfour asante hene ho abusia awe ho papa wutie nsɛm a omu bi wo ma no ka dia fa Otumfour ho a wutimi sɛ sebi yatiti bi ene yen bi pa na mepese obeka me ho na yakwa akwaje nsem no nchiremu no ede afritim legal wife for ho abasisi ehya no so ha egusi Otumfour ba TV Plus so I say ono wa kwate de if you are onye papa waji 45,000 to say so pek loop we bi aye so what your bracket on no my check cancer me or no America one phone call and the shit I'm saying if you shas nega no one share you cry I bet me to no one cry on to me tran ho on to me tran ho ne mana because bukom boys no omo twen no that's it a trooper Otumfour we twen no yeah any man e for mo I see any brother odi na chi e faster house let president go ufan ho be let bra you more faster house ufan president go ufan ho be e no an dey arrest nkofo yo ne bra you more faster house o ti America o ye den ongo ga wa ye den because omo until now your mama no president you never be America o jide no more than a year 4 years 3 years Dubai say akodin kwasi asem South Africa kodin kwasi asem baba America house and kwasi asem say na dey we ahye usin wo sore ya wu mu ade wo sore o didi mpanfo ade jiro debra wo site no ma me wa share su say mori e so kino wo do mu ba jiro debra asempeni sa wu mu ade na atikrom ho na oni na tem opim sompo tini baby wo tantan fun we a wo mo bra bia o Ghana otimidi na ta ashawo na wo de ti Ghana ho no wo si wo ashawo na wa ba Kumasi ntu waji din ya betrankran delay ama wa ba nipa mu nti waji ye o se wo ye nipa ntu wo so ya na odidi atem wo ko banku ama no warning kasia silence ba mo fu ni wajim mana udu no nkran ho aha de border o fashe Kumasi fo no enu de ya beto wo nkran ne mana go tile Kumasi wo ba on ne mana banka o sore ya na odidi atem o ngrani be na utipen no ngrani be na utipen no like that by the official kan say my brother be kan say Julius Mprane bibiaje njore na ebe di yisika so ya nipa eno ya sia time no omo akọ no omo akọ ho my man answer be what comment section I hare nyameche yes you releasing why to mama come and tell me achakra ma wa ba life kora na the hang of good inside na so no ane koy e no ane koy o le koy e no ko bi so mo le hang of good inside o mu ta onu de oya guy o start aduma we ye nye time kra ye wo odobro ni no na first no kra na we na oya aduma wo onu de ye guy nkasa e na onu ma na say de mentia se ne say mamre pa de mentia se ne say ka kira mamre a kira wu onu polisi fo na omugu wo no Daddy Lumba gu ye ya bo da wura abo ma antina wo mu ji wo ma fada oni na we asem we a kansolito kan de mudi mbika kwachi obi ana police for na e de na gino mutim Nigeria fon kwase asem mudi wo Ghana ho no wo hwan no matimi ache no but citizen of Ghana na bi bi ma kwa kwache o mbetimi ayes highlight kwase asem Ghana police se obi ansuro mu obi ansuro ko mu nyina mu enye o mo nko obi agwa so obi Ghana ho kra o mo tie nyi kansolito to ya akola na mma be hunu na wono tese wo dro ye kam mati se bo pasia afua so ne Ghana no ho fi ne ho kankan na se kankan ko na wanse ne di na chi no ye o bia wonyo bia o fi bi ka se
o afia so asene gina fa fun afra mu nti eno nti mu ko chicken solitors abraye kum dadi lumba asie no ni fie besi na ye ni ba bi o hye no mu ntimi nchi obi a mu nkwasiafo we bona maame Bempoma boka e de asem abra mu amudi ho dwuma sie adifo di ho dwuma mu ma akwa mu na mu san ko bo e da omo ye concert party mu na mu san ko gina jimifo amugu Ghana mu nim de mo ye mo dwuma ne san mu besumo maya na sem besumo afia so asene ga we president and also we vice president wa Ghana ha afia so asene ga timi odamo se mu nkwachi obi ma nkwachi na dia na Ghana police ye ni mo so mfa so wo man no me se ana manchena nkasa de nensa asomu no omo nsa na okay say okay onu no one more dey say nkwachi no ade na ya ma na ndem 2 minutes cry ya say you know o se so won say to me bi chen to me bi so don't want that on say sana na ye den no phone sa African desert en wajia sana ye mpanyimfo no kire boys no sagu omachia when they are tired of the nonsense no mo so e the law no asho mo nsem no ma ye de oso mo ye what I say because the moye na enkwasiasem say a whole legend Daddy Lumba e betimi afiri mu ya kan mo ntimi nchi obi a na afuaso se ne gra o mo brada afuaso se ne ga tutu ni sansani a ne twete se aponkyereni na ni se a wono te ho no wono wetimi efrem se mo nkwachi obi ma wetimi kwachi se nipa ndi a mo so mfa so ne san ana se wo ka e de agifem keke na nye sa na ti na time what bet you say counselor is on Rega Ray platform live now no o be so omomo obatu ye jai no ye kwhwe na 90 se anya onde oh there we say yeah ye kan ho asem di na wo ka say see oh sorry right sorry yeah eno nti na wo ka say Anto kasa ni na so na watch on in bold several say ya bufu na say wo ba jero bi no anhwe yi a ye de aguso mi say ya de ba bi o be ko yesa omo chosa na no wo follow the background no so be ko na hwe impossible to che no sana onu mumu anse obi wo comment section wona ye ya anti na se na ye suso gu no so ya na everyday na jola sana na nti omo wo broni camp nti omo be chosa na nkofo afifi ha na omo kose na ombe say life no ebi mutsa wa on say na oda so tro in capital wo de hwe comment section wa tro no be 10 times so oda so na say ho no wono no o ye nkofo ni bia nti o pese o distract yen asem na ye kam nti odo broni die me say owu ni so ha kura obesangu e wa sama do bim sage we on boni wodi eni esume wo ge ni trimu a omo hu ni se e bia mete se na momo ka se Kwame despite no woni se ge no ye timid enti obese oji bibia de ma ge no no waje afri no na Lumba de ne ka no receipt be na kire se Lumba de ne ka wo the receipt ni de ba receipt ni dia na ya je di se Lumba de ne ka enti se Lumba de ne ka e wo se wo ma lekunu ana se wo se obi ase wo hu Lumba ni won ko na abeka se wo hu Lumba ni mti adekode wo hu ye no eno nti na Kwame despite ye suspect se Lumba wo no wonim hu bi because odi ne be si a wo wonim se yesie no on the 6th now be gina kuma se be ka se wo de ikobie so ma hu Lumba ni mu a wo pese o kire se oh ba fu na nwumre no se omo interview papa phone pen papa be kra no kuta mo hu sa video no omo interview nkofo be bro bia se o da bia enye Lumba de da ho no mo hu nanim oh nkofo be bro se on de hu nanim why was on de hu nanim why that's fine so no pe no be hu nanim na so hu ye na di animu na ko hu ye oni East Legon falling nyina ne ko ya de no pe ni nti wa na wo ma obi a suspect se Lumba we ni onum hu bi because di entina na do kra obo onwuma no na do anko ukotena ho ye den za ave de osi an e na akwa ye o ba bi na wo besi ho nko an besi ho na e di camera to so no e de na wo ye ho ipa bonini mo de mo se boni na mo be di mo be na wu nso akwa me despite ye Lumba de oko na bia na wo de kra de be ye west because wo boni e wadi firi kumasi besi nkran ho no boni e wadi ni microphone sa ase wa kikiro mo se go why na if you trust nigga na order Councilor Lutward arrest na na say ya that I no on the self first nigga the one so join num into obi ka say or order arrest no until the order arrest no he need to be questioned out
I was saying What was for that you? sorry Sister, now. they also who Omoetimi is there? achi Councillor Lutrad, but they said Lumba efunu no ye hu baby esie no. Ghana for ayedin. Why Nese. di muntimi nche busuapani ma ne nkyerɛ. Say if I na don't esie Lumba. know na ya chiro se kwa me that's right. Yes, According was to on no see councillor no police or station. say enye obi a na Anti ono no control mu. no according Saa to asɛm councillor wei no ne bɔne me a wodi pachote na saa asɛm me wei pacho dade Lumba asɛm wei Ko ɛbɛyi asante ti. hweye wase ho. Kwame asante hweye ade. according to councillor say omo invite no because I'm up for the sending screenshot omo ka Mama, take a what's wrong? screenshot and omo dey call it omo invite no it no obi na order and arrest Invited different from. yeah also Say no yeah, one arrested. drive call ye enye obi na order But and police arrest for no me hu kate nsɛnsɛm a yɛka sɛ dade Lumba ewu ye obi na nana go say suspect muntimi question no ɛnna nana go muntimi say invite Ntie omo o. ma me pacho den na oba be kai papa yi that way because me twem am manam kodai Ah na de bebere no kan ye. Sika bi a ye gigye. Number ni ni ha. E ekra bi ba ye ho adwuma okay, so wo hunu. Okay, na ko sha anyumre dia no mutimi nzaka zeska no. Cause ya no pa dia ye So wie. ma man tem nti mentimi ehunu me ba ye Oh, wo so de eno ne da ho. that but oh, okay. then oba kai den tina papa we da ho Ah we de so ye o man panyin o ye man panyin bof obofo. Ensem Obo man. na oni mu bi. On necessary oni mu bi say elumbe wo no but oni me ekọ o ya ban bi a e wo se ba na we nka wa ye bibia na waka bibia. Ghana Investigation. obi ani wa onim saa asɛm wei omo pretend sɛ omo nim but they know and they are decided to be silent omo nim me pa. pacho man nkyere me de na oba be kai because me twem amba iti Ai me kwa mama ntem ti de wo ba meka ni bia me mante me because mama ntem na mom dia me beto ye no na me kan say ensem e course so a ye chie papa yi literacy asem ho anwan ene papa we ye woda ho yi police fu asem che say na wo hwe mu despite onu na say we see is Legon police station yes we see be mienu enti na che so wo hwe na do wonye kurura beto yi kurura obi a wasi police station ye police fu obey no me ka say kuro mu anu akoma wo mu sika kakra enti no bi wato police for net aka oh de dia o atua ka da what you say enti asem bi enu a wo ka police fu be ye adwuma nti na ama eniema ekoye saa no beti eguso ye ni namu din akwabramwa ye bedu na nkrafonicas ombe omukofio na mukoyampa omuko hunu niema beti eja oba amfanto abonten nti ye twen ya next step brabo no so de o matra ya akobia nso anya adwuma nti no yeguso a ye twen se de be ya okay nti se omukoy no man twama because we no de niema so de oda we de ne hu na ye hini de nato ene ye di police station na ewo Ghana ho no police fo no yesi wa opeso ofre wo na ka kire wo se we de mo akoche no na pa dada Lumba de na mobu woni aguso no mo ye police fo fun pa Omo invite no omo ankoche no. Mama. e de emfa ni sa sisi sa na omo ka Invite. na say tia enkrafo na start ye adwuma omo no fa meto abonten se amanfo me ka ho asem yesa wo ko inside no said de wo ko hu ye wo mo by ti wa che so wo mo hu ni ma pa beti wo mfa wo ma nka what is there or what is not there and the hu ye oba no nko ani nim beti oba no so ohia sources bi ansa na wo be so make sure say asem na wo o pe prove bia because say kura wo no ohia CCTV nti ye mpe bosiama ni ntutu bi na adwuma no obre nti say the o say ansem the dead bi ba nsem the dead bi ba ai do Ene de she fridge mu. eno de she fridge I said it true with the where the am say what time nti kakra pie Ese fridge mu de mana fridge. Nti etofom se wugom na ngrobro
Basisi wo mo yeah the oxygen tank basisi wo nti wa wo be pass ya de ahye wo hwenu. Okay, so enkrafo ne anje bribe no mu gusu di anyame nhira wo mo. Yes. Oh, mo de David wo mo de wo ye real. Ọmọ asase so na ọmọ protect ẹno de Wo mo ye real. na me kra de ẹnam ẹwọ mu no ọmọ ensa ọmọ gugu ni ọmọ ne ma bi ntino ọmọ I don't think say ọmọ Wo de wo nya sa wo de wo ye real. na sa we yo hene papa o nye sa de we what you say we yo hene awukuru mu bu ukuru mu a ahene na Ajize ya himfo ne bi. This kohwegu fu ahemfo bi mu kohwegu fu. Omo ye papa. Omo de ene. I was say ya na madi ejagu omo chiri. Me na Akosua agima nua ba ko kasa ye ni edi nkomo me keka nsem bebre pa nti no Operation no sa nkrofo no nyi omo mfiri wo no omo mana hini no edu ba bia na aye style bi obi ka bi kura tia wa wunje nka ho hwe Yeda oba si na yeda nkrafo ne so ase. Timo de mesra mo hodwom ho asamba itwam mumie enya ye ahemfo no nsam no kakra na yesa minim say wo mo ayebone but at the same time na ko ja na ya ama ya ko dan nkrafo inti ya nga mwazem amanya betana na hade o de wo kan hwe de se ne nkrafo ya sole waka uti mami kasa mkirem mami kasa mbinchemo me nyese ya mi protect wo mu anase mo ka bonifa wo mu na bi so de o ka no kure na o de o ka no kure nti de me kiren se hwe me de kasa mkeke nyese me bo wo mu ho ban anase yi mistake na ba wi be de me kan se on se wo mu okumase lumba eti enkran eni me ko so nyina no wo ma abusuapanyi ko nkran na yeye wo mu no mistake ni se asem ne ba ye na wo hene de ma wo mu no na wo senka wo mu hia ye na wo mu toto ne ma na abusuapanyi no na wo se wo ti ase na wo mu started from there bibia wo mu ye bia abusuapanyi ni bu so enu mu na ema sika bi so ba ye bia wo mu ye de ejiji bidi ye because wo ni ni pe ka asem na wo mfa ni die ma na obuso a wo beja ne life ama no ahemfo na omu okumase no omu sabe nyese omu bu omu ni go asem so omu ndi omu ni hwa ade kakra ansana ebi ombeka ho asem on se yemfa ye domahene ni ema ya wo yi on se obi ya na obi aka na no atum obi enkanwe omu ebi omu ni minti a omu nkanwe wudi akira ensem bebre ne de beba enti no hene eba 1 week no omu ekochi aye no hene ka se nkran ena dipa ne tie enti bibia munko nkran hene ho na munko hu omu so oti ase enti me ena me ka se bibia boni na ne yemu a me nka bi ma wo omu because omu aye mistake na emom no ba bi etwa yie a wo se ba ena nyankopon so aye dey wayi efiri ho a odi aba no womu no womu won kana ne kura ne transport wo mbetene mom de ba behwe sa ne ma no ebe de ama omu bibia nyame na hihye why ne ka say yes it's true me da say ena obi say that's not true na tie de wo kan ya mpa ya je yete ase o na iti se ode ekososo a asemi ba ebu menhye animu no ina obusuapeni so ya santini na abusuapeni so na nsen credit so Otumfour pe na betimi etu no ni nyina da abonten 2% ka chem sa asante infonte ye asante mani mu asante nkola so nte wo munya eni hu dwumai sa asante ayemfo na nte enye hu adwuma ye ya vosa for ye ti ye say ya ko ye meeting ya ka de beka me nka nkyero wa enti no sem ahemfo no na hu ya mo so mo nkola na musu hu ni enti sana asante tie na mpacha o minchwa wa no nti na de weekend se se a nkola ya sori na mu de mra na show mu nsem a ede na ye asante nso ye beka obi ankawe nana de tie ni se nana de tie ni se nana mpacha me ba nana mpacha me ba de tie ni se open so de na chija o mu enti se mo aya ade na se abusuapanyin mfa ni tinyi a ena nka ma nkoje bribe a anka sem bia ni wo nka mo open so ba na o de amano abo no de amano abo no se nana de o de ja ye ne se na abusuapanyin ye enti de ye nsa firi ho na nko no so hu se ampa mo ya adwuma na mo de mo akwa hye kyire se friend say papa she be can be bia mutumi ba bonte so wo musa ko
na me say papa she ba bontin be kan say asesa date dia na na dia so ba hene be kan ye wa medi banke o medi banke ye nti e dia nti na abuse panyini ye sa de we say opemso nkwa na betimi atu no o mutimi medi banke that tells you that what they see here. No, me say. Endi wala sa na mo nkwala bi e de ye na opemso wati brawre ni krawre mu maso e de nanim e ye fom wo mo no mo ye sa de no sa himfo no so na ti woni no social media so hu se nkrofo ka se e na ba sa de na opemso ni hu bi na wo de asem na mo bi so nkoka na wo ba wo di feedback oni ni nyankopon ntem asem na o mo se so de asem na Akosua wo de asem mi ama ne ho mi ama ho na asem de ti na mpa so na wo wi say wi ase ya da ho sese no sese social media for na kasa do social bibia wo social media na we nye social media for Lumba asem bai obia eda obia kuma so asem na mo ka se na sa wo se wo si wo dan wo ti abroje na wo si dan na wo chi aje obi se ma me pa cho ama ye ntwa so mesrew ye ntwa asantesem ne so because the asantefo ni person mo no mo hu de da it mesrew say no de ye ntwa so because they say no enkrafo na sole so omo de fia ka omo asase enti omo asole de yes omo ye ombeye bi omo ko we kre bi omo anko ne kwa ebi omo akogunsa omo akoye si omo ne omo akomfo omo akoye ne ma bebre ni nyina omo bekwa akoye omo wi a me gidi se de ekoso ne bi a ebete ho asem eti no ne meka ne se mo ma ye ntwa santesem no so media me can say the damage is done already asamba meka bi na mo nya ba wie nya da bia ne ebeka yes Otumfour you say chi yo die why now ketre mahye edu se mo pesa mo ka se bi Otumfour ye ne te mo betimi akọ ba bia mo be kwa report na mo kan se mo abo ehamo ewo ho na mo mienya social media na me ko Ghana party me ko ko come insem onto bo ma oba no me mom de to be honest with you nana nkase o ma ya ewo mu ni se nana Akosua de ewo mu ni se ebusia penny beka wo say asante Otumfour penny betimi atunu no eno de eno ya kasa waka go kasa Otumfour ne betimi atunu na sabe o mesre beka enya atendidie what kire say but it's like woman who sense my idea busa penny here any info here it's not an excuse because opemso onti abusa penny unti akonwa bia so wontie akonwa bia so no aka se opemso pa waye munipa obi a waye body we say yen ka se waye body but say who try to say who person who cover up unsiesie mu a no the truth is obi ehun ni omo ye Inti mistake. They didn't do mistake. Omo share that no mo ye. Say, wo ma ye boni. Me say wo ma me cover up ma obi a. Me make say the omo ye no wo ma anye ni ye. Better send bi ba. Mu mi ntwa so sa eho. They say the young focus ye we na be deal with them and deal with them. But right now, ehun here say onkophobia wo so kra na wo deal with things like that. Nti munyai na ye deal with them. Say ahemfo no na nka. Yeso nkola ye betimi aka. Nti mu de mu ntwa. Right now, no young focus on what we are target no. Eno na young focus. Then forget your mo. Nti nana nyame boa wo Ghana na se bi kura me enu na me wo Ghana me ko me nana ho na ye hwie ye de agu yakoma so agu nanim se empanyifo na omudi nanim no bi mo niam omo ye no tia mmra na twe ye yahenie no so ba fom egu ye nimu ase amankwala totofi wa bi atimi biebio ma no kan sem bi ani kwan se omoka na ye nyina ye ni nye any no cry because ebema amount for cry ye respect your mobile nkofo more respect because they say yeah for the asante say also ye open so say ye me asante say regarding your mobile ye sorry no say say kutu say bam ne ye ni age asante aka de ene ndimi me ye no kranka because of dade so abane ihe ho anwanyene ne abuche panyina wo mu ade enti ndimi nka because onu onima mamre
wuni mama mra obi ba wu awu ya bushapanyina wo se wo kosi na ade ama wo ba abra wo ba be ma onye busheni wo kosi lumba akonwa de koma wo ba na ye santini a wo betimi adwene sa adwene wembu amamra no sa nete wo chachi ane masa nana Akosua wa se da nana boya me twa kire mo me nana ani godom rana ani godom refro me de be kire mo ama na ye mo ya fa beje na mi je godom refro ye ana hey Sema intutu ebem ntutu na bo se wo mo aba ekobo no num this time say na mididi wi anu na je sadeche ahụmachi na onum ai ena menga bezi so mididi nra mididi ye minidi bi nti ati udi we ya undidi bi no anum bibi aye yi okay ntem nti na man didi ntem ana gagai okonda wa sheda pa benkani na na kuya na beton ma mi nne nana odi eni dikani ediwachi benkani nkontomra bomu kama waju kwa usiza umwana we die Spanish ni nakadi momone enya sempetwa we afọ mu nyina mu medi bio all hands are invited except those na mama they are so obi o ha wodi mudi ndi here say mo ya tran krasi de ni mudi pa me dem on say epie fufuro na le tona ye yi no ye the rope eno grade ujutwam ufuro ho saa na wanu saa aka no ye kotre ko aka no ye the rope ye tran kotre ko Gana, we. Gana, yeah, someone for almost say, YouTube, Miko say, almost celebrity 69 years. You can't be trapped. Mimpe, impecurate team, Bonamati. Shame. No, sorry. Dear business, so I don't mind dropping the business men are making. Oh, right. Men made you, and so my dropping me. Oh, Debbie, one I'll be able to call Obi and Dropo van. Men didn't say I suppose I must have a membrance of service. Obi and Droposa. What the other maybe there's a very service. The Chrome was them so what did that? Who are you for taxi? US. Oh, maybe I don't want you, Mamma. And you my poor man, I'm quite cooking, may drive it. US for them, the US for when you are drive it. More quite my driver. I had them to set it as Haram cry, the own driver cry when you had your money. How cross I wouldn't rival. Would you go driver when you had your money? I didn't go because New York would the Yankee easy about how you have. And I quite a Sintino. You say, maybe send his thing. He's in Hannah when he said, chair friendly back with the vinegar. Chair, be our driving. What did you see? Yes, I don't have to drive. Why won't drive when you have your money? Because who compared to my quiet besides all driving? Basa, Ubeche, Basa, Wahadi, Babasa, Obian for it. You may see what any point you play to the court. Wow. So, Basa, I bet you, my young for Juma. My old driving, see, I near found. That bus no be late because 2 1 hour 1 hour. Sanity. And then I'm asking how we are driving. New York, dear, bus need 20. What to walk in here over talk because we know a big cram packet. I choke into Billy, it's in New York, Crowdy. And Chilean Conia Juma Bina, not baby, one.
Basis no share anya ye aya abrofo mu nti. Na koto ka. Ohio hanzo ya nchini kura ukoto aje so tuka nchini. Yeah. Tuka ya hade ya hano msa so tuka. Nya wo ha yise bia nipa na fe no aba woni nkrata de enya sa de obi a drive. No ya. Ana ho mi jamu mi kwa kwata ekobo 1. Ni sore 5:30. No akwa adwuma. Ugo ni ya kuyansi akwele ekobo 12. Ohio. Eso akwele ekobo 12. Okay. Muli dia 1 hour. Nana mpacho wetimi asimi. Nyame ya aduma ye betanchia. Yo. That's it. Ni shirama. Yo na menu ama me so afa na me ye me nkwan bi ntino. Ene yo nkwan de. Ya one kana he mamu dia biare nkwan de ija kono. Where you see where so young kwai. You contact me. Why? Yo, I make contact na. Me da pa. Because okay, mama nya kwa na e obeti me kan. Yo, ba. Me na ma ba. Bye. Mema kwai. Mema nkwan. Tutogum hwegum e kokwansen kuro ni. Anya sa oketwa. Obviously from bacho me che obia o. Ya Josu oba pa. Na bacho papa ya oda we. Ni ho asem na ye kana. One day obesra ye keke. Na ye se onya ni niema yi na ni kuro no sei. Me de me ko bi life so e da ko go mu nyina so se ma ko so mu njan life man because me hu so mu no mu hye na asem na se MPP ni NDC4 especially NDC4 o mu njan life man no baba jama o NDC ni o ya fato NDC ni ento o mu njan na se wa life man no asem na nya o man ka wi da o mu fa ne me campaign o mu njan life man me ko bi life so me ka NDC4 we NDC now am bato ne asem na me ka me ka pay order so ni administration for Woman say na wo ka kra woman say na wo ka kra woman na wa ban wo ka no mo be MPP ka ho yes MPP ka ho ye ni o mi na ka ho why wo so ba NDC woman na wa ban mu MPP for ni power so mo ni to me bia MPP for mo ni power mo ni to me bia so NDC for time MPP for control wo dia NDC ni ese NDC ni o mu no mu so asem no o mu ja social life man no o mu ja life man no e simple asam na bana di papa yi wono ano ya fa man Priscilla, why are you guys protecting her from? Why? Ghana penny for protect papa no we no ade ne chem se ne yire no wanim twia se ayi pensere wo hu nya fe aban kura die kura ye ntoma wo emfata wo Ghana for time I didn't come by Ghana for money was and this from penny for obi no ya Ghana ni o I said that e be wo no Ghana wo ya Ivory Coast ni onya Ghana ni what you say onya Ghana ni Sam George onya Ghana ni omu na penny for na mahama kwa so me hu so onya Ghana ni because akosin ohine wo Nigeria na mahama onya Ghana ni because Nigeria for asama wo kan oboa wo bo asi edukati akura no wo free gaben asante gaben no time omokodo ho ana omakeka ho omokodo ho na omokeka na MPP for do omo ye Ghana for MPP for omo ye Ghana for tie minya MPP ni miya Ghana ni minya MPP me se wa ya Ghana ni no free NDC for kra asante for na do so wo se wunima but mode ya asante edukati ya asante na kuna du ya fesa mahama yire ni nchini menhia je mafo mu nchini menhia mahama yire wo fo yo yukuni mahama yire wo yo boy yuku abusunya mpacho wo de wonim Ghana history ko de ko bisa da bio ana me say mahama wife kura ni nchini menhia boy yuku abusunya je mafo mu nchini menhia enti no wanya Ghana ni wo free hin omunya Ghana na ko se amechia mahama ye we money nchini this way the Mohammed
Rose Nyabotre me nipa no ba so na mo si no ono no oye nipa bi a on pay MPP for asem enti wo keka MPP asem obepa so sisi enti munya no ahanya politics ni ye wa ha because nipa na de na wa ye ne ye ka on na wo power no on na wo power enti it doesn't matter say MPP na wo power say CPP na wo power is there the people that you go to attack me pa cho me kasa aseme wo hono me follow guy bi e wa TikTok ofri Cameroon boy ne since 2023 asemo aka che me fa Ghana hu nyina da mu last year summer boy ka che me say mahama ye kosi no hin wo Nigeria na me se wo boa o ma me date no exact date ne mahama ye kosi no hin wo Ghana ye kosi no hin wo Nigeria I no so wo boa I no so me boa and this from penny for more parliament nyina no MPs no omo ye Nigeria fa be wo mo Ghana Mali for Niger ene Gabon for ene omo Ghana omo be shemra na say mo ti say omo kan say to be a Ghanaian no you don't have to be any tribe. You can be a Ghanaian or a Nigerian. What I say, you know, Mama Akosua say what some na abano. And this is for and ma and it's like a fatty or munja life man. Mama no brother. Personal anything protection from what? Anything protection from what? Why? What changing Ghana Melania crowd? What changing Ghana Melania? I'm telling you, Ghana California, I don't know. You can't make MPP for the power. Ghana. I didn't mean one more. What you about when Tabaka so Lumba somewhere dear. What Ghana, Sammy Jenfi, ne father in law, a weird dear. What the 2 days are chingo for? I year. This year is some 1 year. What do you mean will be a question? Mama Bempoma, I report to right way. When you account difference, CID for when I feel will be CID for more Ghana more henny. What a moon story what it. Ghana and penny for Mahama, what him dear Akosua. And penny for 90 and say, or be just and a Ghana and penny for my child, the Akosua, for more young MPD with them. They know what is going on. Mama Akosua. When they want 400 times, Ghana from penny for Yanko boss, so boss, I see. On Yanko Power. Okache no was no what. See a high name. Riasano. On Yanko Power Chama, she could Riasano on Jonito. And Ghana penny for Mudiamopa hair. Monto judge the organ and Nana Akosua for 1 day, Onyame will come for each one of you. Yes. Into Aidi, one I would do for penny. Martin free a and or time MPP for. Abusapena ye Jimmy about and for 200 Abusapeni Jimmy for when I go fast woman now by Abusapeni cover by when you here or Niam Brad, yeah, your body is a cover by your body is a Jimmy for cover by the body is a true and I call it to the moon. I know, of course, when I get dementia. Now, press like the ono my month now. On Yakopon, I shall not cut your neighbor. Press out on mammy. I support you. I'm going to try. When you're any gun and penny for me, research and Yakova say, hey, when you must ask, you know, what down was no castle, Mompajama Sassy. 1 day some more. Akwaba. Also Ghana and penny for Nessalumba. Akosua mi nua ba no maboa o say omo tamalumba free mu no omo kokose opemso eye oduro obuso am say na mo hene no wo he obusa chio ensebo akobo bi ntiase omo ka asam no try just like that obusa say mo hene no wo he and omo say no ho jojo no and osabusa o hene foforo and omo si onu so eni ho
Ono se na mo nkona mo kosiesie mo na mo nsamra. Muchio, wasi mo kosiesie mo na mo nsamra. O man ko. Wote ase enti nkoma nkɔ no enti esenka busuafo ni bi kura timi di ja to akoso hini bi so se e bia se ni na busuapeni ye den oye ohini kɔ no ordinary ja pa akoso hini my friend saying that there so minya akoso aka mo hini ni din that dey so oba aha any some my hini so that's it na ohini Tembia so mo dey asem call no na or the two nimpanifo na even cross obi invite so onko ba bia otimi di to mo say me nkwa ana omkasa da bia onko omkasa anya obekọ enti no obi ka say enti obai no nti ye ne nasefo no hwe ahifo no mo hon mo no enye nsem bia no enye no kura bia no mudi kire ohini o ahifo no mo enye no kura bia no mudi kire ohini enti do beka no na ohini so tie. Enti na manfo bi jahan no mo kasa enti wonti no obi ntimi fa na hwini medwede obi asemu just like that. What you say? Na se koto na nimu nko ade a na se no kono oba fifi mama no kro na ye den adadi. Obetena o pan says Obetian. Enti ahimfo no bebre mo go no omo nka no kro. Enti mino mi no e wo ha no mu nyina no e de ba ansa na pako dade so abahin o ka kire ohene. Ye ni mino mi no ye ni obi. Obetime kra ka cho so yesiesie bibia ma na wie enti so obi amfa sam na nkwa ankotu nanim a enya de obebam oti ase e na enya nsem bia nso no pim so otrem omontim ase nu obinya asem bia na otrem hwe maami Akosua mama chana omukọ Accra na omukọ ohinu honom no omukọ gamanche honom no esi obi so ansa na omutimi akọ gamanche nim omutimi fo omupetumpim se yakọ gamanche ho. So a protocol that you need to follow. And just want to follow that protocol, now there's no way you get chance to go there. And then I could be sorry, no, you're not saying be or saying no, it doesn't work that way. And then I say me be more tear someone I see. Until no be no akasa den de I'm funny be me sensitive form. But we don't before so and cast assembly say trasa. Yen dealing with that den or koye or honum as say na nimo guase na eba na yen trust honum. What you say? Because obian hon mo be jana this year say o jana mana kotra enti pakoso hene so yero cramp on na so timi ba no ba be kasa. On na this year no lumba. He has to come out. Into Obano call can and far and send it to me abusua n'anim ansa na kwa kodru manhia. Na manhia ko enu ho. Enu ho. Aso college ho. Me pacho nana me pacho me great advice me sremo. Kamen frustro abate bibi push me semenfro. Ye me sremo pa me chiamu nyina bra. Asam na wo kano. In fact asamusi ewo kura obi frimu a waye waye legenda mesramo edu baby a yenjama sebe ebusuafo no ko a lumba tamo ye legend na oje na yi award ni nyina no na yefa na ye omoni jepa na yefa na me pacho na yefa mami correct wa hadu na mmesi obi abotom. Mami correct too. Me de cast nana. Mami correct too. Me come as Ghana. Ye ade bi wo ho a. Ayeti sa ade no eni me koto dwema. Me nye serious. Ekoba so a enunguase ne ba esa na obia. Asantefo me sremo. Asam na eda ho no e mo bien defend ni e we defend ye e kasa obi defend ye pacho me kasa obi defend ye me ahana me wo no ye ahana me wo me so ebi ye digu me so munnim a wo ka me se a ye ni ye frigana de bia me ka wo TikTok me se ye frigana Ghana ye 5 letters enso ye ne ye nya ye Ghana ni ye kasa ho no dos any a problem asami ba ye no hu judge for high court for no a oye judge no do baby no ohun se ote nana me bodra na me bu me mu ase
mesro onim se asamedu baby no ayedena ma no itu otu asam no ko efie saa ebusua panyi no mesra ma edu baby ka che say nanamu nya ye baako eloko this man because se si asam na ko eyi me pa che na me ka asam o na baby a wodi ne na me ntia so na wo pa che na me pa che ma me ka asahwe wo se si ano asam no ko gama che ho na omu hodi no omu hodi wo se asantefo na bi post se omu dini omu sesa nobody cares David if you be anyone mention him Nana minimo say yes ne de wo Ghana no asama Ayeka no mam se wa asama Ayeka na fi minua ketewa asama Ayeka no mani chirechire wumu na ti asama Ayeka na si me momo de me great advisor me ana me de man on TikTok me baby am free ne yan camera me penesa me yankata de soma asam na mba me sanu obia no me pacho wo asam ne ba na me ka bisa na me say maami Akosua Serwaa we wo be di na tembia no wo nkoyie fi say me bu baby say mo sorry a mo sumu kro mo pete di mu nama ebika me sisa kansa we kire me ene na edana na me friend ka kire no ye kwa wale na sasa mo keka na ukro mu pete di wo nama ebika itu wa ba say yanya de na ne asam na beda wo no mesramo ye wie na me pesa me in the first place na me pacho yanya dai kada yanya ni yan tuwa pesa me mo ya ne say ya ma me Serwaa no na sam no sesi ada court you go sorry njiranta ma me nachi na na foni nyina ne ade no omo so njina ma me no na ma me no omo mani di nkonim mo de mo hwe se omo nyina sorry jina na omo time ma me Akosua echi madam asamne oni ahimfie ewo court Uti asamne ni ahimfie ewo court ahimfie na ka court asem ma ne yi abere wo mo di ko ahimfie na mama we di ko ye no mu no e ho no ne ye ka se bia ayi sama hne ni ade ade ka won ti ase no wo asem na ye ka no na ka ahimfie ya so ni na mani ni bi ma wo mo jiri ko court wo engo dia danse ma na abere wo mo ni masem ni wo he Uti mama min cheche mam Serwaa ni ma bi mu asem kakra mame de wo kan nyina metiwase de wo kan nyina enu an ye nyina sabe de ho ga na Akosua me de maintain ase wo de me mame nchirechire ni mu enu an na de ho ga na fo nyina ho adwuma na ye de ye no wo mo de asem no na awotwe wo mo de kwa ahemfie eni ye wura kire se nipa no wonti kumase enkran no wakobo ne bra atena ne ai lady ne bra enti bibia momfa nkoma nkra ehene no ansa na womudi ko nkra hene no ma womudi na wotwe so yedai ewo nkran asema ba ye no Bempoma eka ewo hene kokomu aniwa no entam kese no se papa we chiechire mu wo ha wo sese obi kantam kese achire ni nua ye ntam hunu yes en kosihwe si obi hunu na woka nka honum no nka mo behu de besi ahemfie be wa wonua de woka ntam kase gunu so a eye entam hunu enko babia woti ase ena wo mutena ase na wo hwehwe eniema sikasemu samba kwakọ isika nka mba bibia ena busua panyin ye dai ebusuo obusuo no bibia woka enye yie ena wo ma nkrofo ibi plan ye ena wo mko sabotage sapa ohene no san ye wo kwoti ye da bonten se wa nka bia maye na se woka eni ayi bia ye de kwoti ne beba bonten en ehu eka papa ninti sa papa ya ye kan
munim say yan ye nipa fuo bi enipa no no ene odi kodi onu akora di mi Di mi akoda de so ba hene Akosua ti wa ne na wo ere so ti wa no no enye na sem wa kodi na ti wa kunu ene ye ka ne ho asem da bia no enso ombo wa onka hwe nti na tura bia mo ka him sem na ya na me pese bu twa nsem bi so ye kasa too much ye kasa too much meba Akosua gaga meba ye nua ba ya so okay o mi ni se o pese o chese nko opumuso mram opumuso ye nsem bi se o be to nka cho ya sanwa mama nka masem na nsi nwie bia meka asem bia obi bia abamu Otumfour wo me pesa me kire nsem bi mu ha kakra se ayade a na Bempoma munti amra wo amra he be 70s amra he be they say juma bia na otena mu Rose me say mama menka asem na me matia na he matia say yade a Bempoma enye ntam kase na okokaye ene ofi se bi ha no ene emekwa ahemfie nam de akoto nananu gatwa yes na wo monka bi mamia enka de no yedi asem wa ahemfie da ahema side wo ne yedi ahemfie asem obi ene wo so ayenni na asem ne sika sem bebem be obi ene wa yedi na asem minka se minim de bet media me de masema ko mekura no mankoye mi hu bibia mankoka hwe nsem nam de ko ye sika mi twa ye nipa nam de ko wo twa bi obia ahemfu no dura se wo mo ebekọ wo mo charge yen